بری پارلمانتوی که رنگین پروفیل مجلسانو و هایی که میلیسر هم مجلسانو هم انجام هفته حزیرانه لبجاتنا گشتی بسیارن میبانی منشی لیکولینر و نویسکار برس حسن کای برس کایم خیرات. گلک صابر نبخیر. مدنوچه خدا تبی بحث کرد بتایبتی تبی و مجلسا نو و مجلسی که رنگین تیگوتن جبو مجلسانو yani Türkçe heye, Kürtçe heye, Arapça heye, Ezdice heye, Ermenice heye ku Ermeni de se partiyen cuda da temsil kirin. Yani hem AK Parti, hem HDP, hem CHP. براستی رکابت که باشه یعنی ابجی معنی تواتیا کو لتریک دموکراسی یعنی پیوان دموکراسی به پیش کتنه و بهتر گرینگی به کمنت هواین رنگین جدا ته yani قیمت و نرخ داین ابجی با آیا کیش بو پیشوشون دموکراسی ترکیه işte gavaka giringe باشه بلا her denge civati dengu rengi civati ben temsil kirin meclisi. Yani بس خو problema كمان مازن جي اول تركيا يعني problema كمان مازن جي اول كو ام حتى انها بارتيان يعني جي ام بيجن ايديولوجيا فيرمي وذهنيات او ذهنيات تيغوتنيا ام بيجن فراست بيرو باوريا سياسه مدارن لديجي ام بيجن رنگينيه بو بله ابجي گوهرتنه که بالکشه باشه yani. بله peki lisser encamin hilbijatini biçek bakıvın jür şunda ve çibi be lisser senaryo ihtimal anji biçek bisekinin le peşi encamin hilbijatini AK Parti, CHP, MHP, HDP AK Parti despekin. AK Parti tabi beguman naha istişareye koya ucubinin şevre devam dikin AK Parti'ye gel o halati bu çıma AK Parti حجمرا هم پارلمانترن tabi mesela جسدی چلو نه بود سال 2011 bu جسدی çil nokta haşt çuma وها bu لگور قناعته و AK Parti خلاتی چی bu keması çi bu بله جبو AK Parti هم بله بریم وانر خاندنا از بکم نافنر خاندن دهوراندنه لازم از ونا ببیجم کی از دبینم هم جواتا کردان yani Kürt, milleti Kürt, hem jî millet edin. Hedi hevdu fam dikin. Yani fam dikin ku emi behevre bijin vekî çawa ku tê gotirim heman keştiye de aynı keştiye gemiye dine. Ji bo yekê yani fikr û raman çi dibin bila bibin, nakokî çi dibin bila bibin, her çi qas berjewendî dijî hev jî bin, lazim e ku mirov yani gotina dawî nebêjin. بني خويد نافبرا هذا وي بني زراف نكن وقت نكن افيك يا دويا مرسل مثلا AK Parti çima rayha او كيم كن يا هلبت tabii ki دماكو باواكي هورو كور اوري نرخاندن قالك صدم هنا لي هر عند خدي جرافي من بحثا صدمي بينجهين يسرك بكن parti دماكو دمك دريش اقتدار يعني سر حكم دمين اداره دكن ام بكن نكن بيجن يا وستاندنا metalid bejin jera. O wastandın çedi be. O hebu Lak Parti'de. Tabii ki. Yani yek jey asreka ev şu ev tespit çawtiyan u khalatiyan be mirovan dikirin. Dema mirovak zinde be li ser xwe be li ser hişê xwe be hin behtir dikarib away ki rahat hareket bike xwe kontrol bike yani em bejin او بالانس و دنگه بکار بینی. دما مرد واسطه بهتر مرد yani ihtimala çevtiya çedibin. Cer çevti çibun ama ona servar çevtiya. Ya çevtiya bingehin. Beriya sıhhaftiyan ji sıhhaftiyan disa az bu mehvani TRT kurdi. Az bavartıkim xwajori ve şaxeci mi got. Mesela dema ku AK Parti 2002 hat ser hüküm. Hinek tişten bingehin gotin, hinek xali gotin. Yekji bu pevajoya Avrupa, yekitiya Avrupa. Pivan hebun. Pivan Avrupa şxwa ji bo mesela çareserkirina mesela Kurdî ji bo gelek problemê Tirkiye ez bawer dikim reçetene yani. O ki bejin dermane. Yani evana çina mesela bejin yek jê bendava partiyan. Baraj. Ev baraj mesela eğer misal ez bejim eğer AK Parti ev baraj hil holera kirana. Dibek o HDP farzı misal ez bejim yani tabii ki ez münecim jininim. Dibek ustadi her şey bustandan. Eğer baraj 5 bu ya. Ve şahif seferberiye kamazın çenet bu. Misal. Baraj Ligora pivane Avrupa gerek baraj rakırana. İhtimal bu edemi de tabloya ve da AK Parti'de savayıp tenaseri koyup bir iktidar. Belki şey. Zvan iştedici tuğazım mı beşim. Yek şey. Yani duya mesela Zagona bingehin mesela. Ev Zagon darbeye leşkeri şekli bu. Yani AK Parti'ye koydu zevet bu güherim.
ئەو تێرێ ناکێ و ئەک پارتی ببێژێ پارتیە دێن نەخواستن نزانم چاوە نەکردن ئەوانە ڕاستیژی ڕایگەشتی تێر ناکەن ینی پێ ماسیەکە ینی ji بۆی چارەسەر یا ئەوە پێواژۆە ئاشتی بێژن ji بۆ وێژی گوهرتنا یاسایا بنگەهین ئانا یاسای مەجبوری بوو ئەف چێ نەبوو ئەوانە شک و گومان خستە دلێ ئەم بێژن هەلبژێرە و بەهترژی کوردان یەدن گوتن ئەم بێژن نەکوەر گوتنەژە هەموویان نگانە بێژن ئەمە گوتیە مەسەلا گوتنێن ئەم بێژن سەرۆک کۆمار ینی مەسەلا کۆبانی هەندێک مایە تێک بچێ یا تابیکی ئیرۆ داعش ینی داعشە ئیش هەر ناوەشتێنە گوتن ئیرۆ ڕێخستنەکە هۆڤانەیە ڕاستیژی پیڤانێ وێ ینی ئەو تراڤمایەکە وسا چێ دیکەیەکی بەلکی 100 ساڵی دیژی ئینسان بە ڕۆژ بیر نەکەن هۆڤانە وەحشانەی قەتلیعامی مەزن دکرێت هەر دەری نەسە تەنێ سەر کوردان بۆ هەر کەسی دکار ناڤاڵی خۆشی بووی ئاوایی بکوژن خۆشی وسا بکوژن پیڤان تونەنە مەسەل دووردا ئەو گوتنا مەسەلا کۆبانی شتێکی تراڤمایەک ناف کووردا دەچێت ئەو تەسیرێکە چێ کرد یا مەسەلان بێژن پرۆبلەما کوردی نەمایە پرۆبلەما کوردی نەمایە شتێ ئەو پیڤانجی مەسەلا حال بووە دۆڵمە بەخشان بێژن جوینێک چێ بوو سەر و کۆمار دیسا گوتکی شتێ وەها ئەڤ یەک هەنێک تشتێ دنجی بڤان گرێدایی یا ئیرۆ لە ترکیە تەنێ کوردیجی ناژین یعنی گەرە ئینسانێک و دەولەتی ئیدارە دکێ لازمە دناوا جواتێدا بالانس بێ لە هەمبەرێ ئەرمەنیا لە هەمبەرێ ئێزیدیا لە هەمبەرێ گەوادن مەگوتیا یان ترابەیەکی ئەرمەنیش پارتیا خۆ بخێ ئەم بێژن ئەو بخێ نامزێت بەس دوای ئینسانی پارتی دژبەری خۆشی نزیکە ئەرمەنیا بەحەسبینێ یان جارە دەما کوت بە ئاخوێت بێ حاشا ئەرمەنی ئەف گوتنێ وەها تابین لەوەرە ژڤات هەموو ژڤاتانژی ئەو کنینن ینی بڤی شکلی ینی ئەوایەکی ناف ژڤاتێدا هەردەم وسا ئەو دەبێژن چ دەبێژن تەنگژاندنێک ینی گوتنە بڤان گوتنێ ئەم بێژن ڕایداری ئەک پارتی و بێتژی سەر و کۆمار مەسەلا برێز ئەردۆغان ینی دناف ژڤاتێدا وسا ئەو چێت بوو ینی گەرەک ڕەحەتیەک چێ ببووە یا داوی ملەتێک و تورکیە دژین کەس هەیڤێژی نەهاتیە هەرگیزی هەلوی خودیەوی وڵاتیە سەر و کۆمار چ قاس خودیەوی وڵاتی بێ ئەو ژێ قاسی خودیەوی وڵاتینە یاد دووە حەزکردنجی نەبێت یەکی چ قاسی ینی وڵات مینا دایکا مرۆڤە ینی مەرە ئەم بێژن پێش هەم برای هەفتوو بن یەک جوانە بێژی وڵات ئەس بێترش دایکا خۆ حەز دەکەم باوێ خۆ حەز دەکەم هەرگەر وساژی بێنیگارە بێژی چونکە هەر کەس خودیەوی وڵاتیە لەورا گەرەک ئەس باوەڕ دەکەم ئەو کا بەرێ ئەو تەنگژاندن ترکی دبێژن گەریلم ینی گەریلم گەرەک شێ نەبوو پێکی وێ تەبی ئیستیشارە تێکردن لە ئاک پارتی جوینین ئیستیشارەی تەبی باوایکە بەرفرە لەسەر سەدەمێن هەفتی حەزیرانێک و ئاک پارتی چما ڕێژەیە خۆ و حەجمانە پارلەمەنتەری خۆ داخست کێم کرد لەسەر بسەکنن پارتی مەهەپە ڕێی خۆ زێدەتر کرد یا مەهەپە ڕای خۆ زێدە کرد ئەنجامین 2011 یانێ زێدە نەگرنە لێ ئەس دەخوازم شتێکی دیژ مەسەلا ئاک پارتی ئەس بێژم دەستوراوە هەبێ دوزانێ یەک و ڕێ نیشان دەدن ڕۆی نیشانی مرۆڤ درژی پڕ مهمە gelek rawşenbîrê Kurdan hene ser navê İslamiyetê yan birastî ji gelek meselê çew derdixine meydanê yan lazima em van tişta berê zibana nebêjim deheb tiştê mühim ez bêjim mesele yek jê mesela zerdüştiye bina li Tirkiye ji xwe zerdüştî tunene yekî ji tune ye yani ez xwe sporî vî îşî karim behesibînim li İranê li menteqayekê teqrîben nizîkê 3000 zerdüştî li dinyayê mane ew jî jiyana wan zerdüştiya li gora van olê derme olê em bêjin olê mezin yanî Yahudî, Musulman û filaha yani Sûriye Xristiyanan dînekî ew ke jî nezêde mesela bêjin ji tabiatê hez dikin rijandina xwînê ew nakin yanî dînekî biçek masûmtir li gora ew kê ya dawî jî ew dîn ji Xwedê çêkiriye mesela divir de mesela zerdüştî ey ku rê nîşan didin ev biraderê me ku dibêjin em ser navê İslamiyetê siyasetê dikin rewşenbîrin rê xelet nîşanî AK Partiye din ev xelet bû ya mesela Qur'ana pîroz di hewarê de Qur'an hatiye tefsîr kirin kovara hewar hewar 1940 de em bêjin heftê û 5 sal berê rewşenbîrên Kurda mala Bedirxaniya em bêjin Celadet Kamuran alîkariya birayê xwe Celadet di hewarê de tefsîra Qur'anê çêkirin Kurdî yani bi zimanê Kurdî li gora min ew tefsîr van tefsîra hemûwan jî baştir e ha piştî wê tefsîrê ez bixwe lêkolîner min ser medresê Kurdan lêkolîn çêkir belgefilm çêkir gelek ji wan kesê ku li ser wan mixebat dikir
شخو تفسير القرآن وش أخي شيء كربون يعني بله 45 سال بري يعني اف گرو کی افری ها نشانی ام بیشن نشان دادن از باور دکم گرک سروی ور سکناندن يعني يكو افري نشاني وان دانا قرك سرفي بسكن ولا مثلا هذا نم على عولة يعني نم على عولة طبي يعني مثلا قرك بحث بكره انا بقول انا هواي كورم هواري خبطك وجه خبطك وجه ورم هواري شابكن بلا بيجن ديانتك ورا هواري بيجن قاسي ودركتي او بشي قرآن بيروز مثلا او تفسير مثلا ما هي راي خوزيد هل بت ما بيجو راي خوزيد ذكر شو يعني سبب اك بارتيج دريجي ماج بزقفتي ما هم كردون داكن هم جي خوست ام بيجن يا مثلا بيجن demek دريش اشكر الامراليه باجلان رتي رونشتاندن حقا فيدان تد بيفي حقا فيدان جي اردوغان قلت كي از امري مدشي ازوي دشينم اي بكي هم موسى تيكرن هم بيجي كي ام كس رونشتاندن تشتكي تشوتت بيجي بكي في تravma كچاوا تشكي هم زان ترك يكو بشكل نجات برست خلكي اناضولا نافين قردنس دريارش ياد بيجي كي حتى دون هرور دنشتن يعني تركيد بيجنا في اللهانه وفي برهيزه يعني في ترشيه وفي برهيزه يعني او بقول ترامه على قاوي مهبرتشي işte burada ceza kirin yani raydarın denkdarın MHP gotin ki und PVJ aşit o kedena yani Kurdan bejin gora fikrawan hayn bejin ya o kedna gevan edam bejin yani un terörist ararudunun yani böyle eko judaxwaz hem rudunun hem jund bejin ki dijiwan dert kevin MHP ne biteni jibo Öcalan İmralı Runiştinenli İmralı ki تشتري جانا كيكو بدنا عفوا بك ام مثلا حفظه و25 برفنبار ارلخي او مثلا جدنا مرات براتي اخافتن يعني مثلا بيجي مرات تشتك هبيت كان شعبي خوجر بقري بيجي افتنيا شو كي تلفزيون نيشان دان ام بيجن او قص قانون عجله نيفي شفيد هاتنا جوهرتن يعني رايدارين بيجن تركيا البرشعبي وان شي بو دفردجي يعني نوت مثلا تشتكي من اكثر بيجن يكو صلا بويا دكن مروفكيا لأنقرة از هناك سياسة جانا جوي هندبم بريا هل بجارتنا شو مجي برسي مقول وش هوا تشبي خلكي شورميا وها قلت ولا قو بري ام شار كسبون نهم ام سسي يقنا بونا ام راي خنادن طبي ميزاني بكو بدنا ما هبي متغمين كير قو يك مايا وجينا نبل يزارو كيما بيشتي هل بجارتنا دهو حتى از دهو شو ديسا صلا خو بويا خير ديسا بويا خير مقول ولا وتشاوا كر مقول تفلي هفكر وايش وتكبر تشاوا تشيبو قو أري ما إيش حال كده ما إيش حال بوشاوا قو أو إيديجي ما يقنعك هالشراجي مرة ياخذها ما هبي. Peki حفظي و 25 kanunu derbene bu ledici siyaseti demokrasi siyaseti yani cemaata Fethullah Gülen diyare her tişt eşkere ku yani bu avayke planeke ligor planeke hedi nav dezgehin devleti da bicih bu ne o da حفظي و 25 kanunu da ji ligor planeke ledici hükümeti ku AK Parti derke ve iro mesela ki kev hoştu be gavaku jver revşa siyasi a Türkiye İsrail ku iro medya mesela gerek medya bahske İsrail Sisi Amerika o cemaate Fethullah Gülen jver revşa والله كيكو أزوها أشكره بيجو فتولlah جماعة فتولlah وقاسم ظنينا شاو مزنينه نا الجورا مثلا من الشخص الوكي الشخص جي من داربه از بيجم صلاة 1900 نوتن هذا هشتونا از ما مستهي يوسا جوان تزا نوسا خلاص كيرو ما مستهي أدبياتي تاينام دركة عادية من إمام خطيب لسا إمام خطيبه فتولlah شو هيش حقيقي أو سنبلي أو سازدرا وكي أوكي وتعقيب ذكرن جبوكم كتابة صباحتين علي قيوجاق ليوسف حتى ويش أخيك زاروكي علوي جدير اسمه أني بنا يردي رازانجاه زاروكي علوي أني بنا إمام خطيبه يعني أوجي تبي دليمن كل برد بوان شوتي شو يعني سر فكرة وان زاروكات شو سر روحياته وان ويش أخيك فتولlah شيء جديد سهبون فتولlah شيء يعني الجورا من هذا تقريبا بهاتنا كنترول كرن اگر قصور مروف تنه بروش خو باور بي مروف هزكه دبن kontrola Amerika'da ça Türkiye ya ثوريه كومبلو ثوريه بنا امريكا سياسه خل سر راستقينيه او كدمشيني تمام ملتي تركيا تمام ده فالي فتولlah شي تكارن شبكن tamam rasta ama gerek ama karşı ona kanuni بدنا مشاندن şu devi çerçevede hatta زاغون بيت مشاندن كيد ببلا ببي يعني هزك فرمي نكاري خو بخي حوالي دجي فرمي دناv demokrasiyi da tekuşuna devlet dinav demokrasiyi da ilacı رخصتن من عرضه ilacın işte gayri meşru زيادة الحقوق
زیدتر دموکراسی نه کمتر اش بو فش چرچوه بيجم اسكارم مسئله نکی وکم و چرچوه مده جوانی نه يعني از بيجم از تولرانسش فتح الله هرچی را نشان بدم يعني فتح الله پاریز بود بيجن يعني ام از نکارم ببيجم او از نمجبور میشی ببيجم رخصتنا تروریست شو مته بيجي زاني çünkü برج بو کردان جی تروریست گوتن يعني گوتن سوبجکتیف مروف ناگی نجیکی فتح الله چی لگورا مثلا ارگاناکونی کو او عسكرجي لشكرجي او جي بيجن او شيلو بو چاوا شيلو بو انسان يقول ولاتي الكردستاني ناف كردان بهزار انسان فاعلي مشغول كرن كشتن وانسان كي معصوم جي حمو كرنا توربه كي برنا سيليفري كسي جزا جي نخوار فكي افا عداله بله يعني دفردا مثلا مسرشيا قال فتح شي جورنا بن يا فتح شي كي جزا خوار يا قانوني من اوروبا المانيا يورو شاونا قانون سرت انسان السوچ كربن جبوي ملت جبو انساني بيسوش حتى داوي ديمقراطي وحقوق سوجدار رجي حتى داوي tabii yani denav demokrasiyede de mücadele bekirin her tiştinav demokrasiyede tabii destektayin avan de helbijatne jibo HDP yani beri operasyonun KCK bahsa operasyonun KCK dağıtın kirin beri niyeta cemaate Fethullah Gülen jibo kurda jibo meseleye çare serkirine pırsa kurdiçi bu kim zede tezanin فكرة وان ابو منا MHP منا Türk Parizaz فكرة وان bu yavaydı benim. Böyle. Fıkra okey yani çünkü Samanyolu filmi ko nişan dedin tek Türkiye nizam şerh filmi diye bu zaten de orada eşkere belliye. Niyeta ve halis jinnina az brastijik işte ko dikinci deri hukuki bun. Yani kejwan dikin em nizan kekirna az nizan çünkü mahkeme lazım derxi navan derxi falan kes. Em bebejin falan kes gödari kiriya. Falan kes darbel falan kes kiriya. Bir şekli hukuk yani herkese lazım. Şu kadar hukuk meşe yani Türkiye yani gelek mahkeme hani ku do saatine bekirin de çarşıya rehsine paralelde. Peki verin ser HDP serkeftina HDP yani bir taybetici le çarda bajaran le heremi olisa ne biteni le çarda bajaran gava kumere vore rojavay bajaran rojavayji زیاده تر که رای خواهی یعنی لستانبول ایجی، لإزمیر ایجی، لأنطالیا ایجی، لبورسا ایجی چیه لگوروه؟ نه که از وهابیجم لترکیه هفته ساله هشته نوت ساله کرد و علوی جبوی ماف حرکت دکن حرکتی وان دبی کوری خستنی وان چوت بن ایدئولوژی وان ضعیف به قلص به چوت به فقط داوی هم كرد هم علوي وقت بيجي خطا وان راستا خطا وان شما راستا يعني سكنة أنا جهي كلير دراد وسطن نزيك عدالة وحقوقية إنسان يقول شقص نزيك عدالة وحقوق به ولو أنا مسلمان بالدنيا وتشتكي دينج أو بيهتر نزيك حقا يعني نزيك خدينا أم إنسان يصير ها يجو تكوشينا وان تكذبن أزيد الوادكن ظلم الوادكن أو جدوري عدالة وحقوقنا يعني هزار ونص ام بيجي 1850 حتى ايروش ادفردا شانسي انسان يقول سر حقيقي بالنهايه معنى يكون باشن روندن تشتكي باش دمشينن ايديولوجيا وان باشا هر شتي وان باشا شانس الجورا واد مش مثلا الدنيا ام بيجي هنرمندن تركان قالك جي يا تيلو تاخي نافري خصنا كردان ده بركي درو جاش نكر من ناف ده بسكن ليه او تشد بينن مثلا روبوسكي تبر شعبي وان حلب تبر شعبي وان ام بيجن الديار بكر بري بحزاره ودات ايدين تبر شعبي وان او انساني عز الدين يلدرم تبر شعبي وان انساني مظلوم كهاتنا كشتن بيجن كي كرد يعني هردم يعني cephen Türk biteni sen jibo hakkı kurda kurda hazdikin per hazdikin jibo mutlaka komplo teoriye komplo هنا mutlaka sebep netice هنا az evanji bejim tabii ki ne sözüm tişte brasız tişte beni gehin gora khaz bejim çünkü tecrübe khoya bejim sip pensal az bejim يعني وها شو امجي مثلا ازاروك مش قال فلسطيني حز ذكر مش اسرائيل لنا فرد ذكر يعني ازاروك عمري ما ده صالي وشما وانا تكوشين دان لي ام بيجي سروكن فلسطينيان جورج حبش بو نايف حواتما بو ايدي بون قال هناك جوانا مسلمان جيبون باقي ايديولوجيا ماركسيست بل كم ماركسيست بون وشاخي ام زاروك ما قران تكون مثال وشاخي يعني جار دفردجي مثلا في البجارتين سبيشي تشتي بينجا هند بيجم يعني اف سركفتنا هذا بيت بيجم كي نسر كفتنا ايروبو افا هشتي نوت صاله دوام بنجه كي وهب اصبح سوي بنجه ديك يعني سروي بنجه ماشيه يعني ايرو مثلا شخصا
هەگەر باراژە مگاوا دژی گوت مەسە باراژ لە هەمبەری دەرنەخستان ئەفقاس یەکجێ دەرنەتکرد یان دووان ڕاقیبێ وانە بێژن ڕاقیبێ وان مەسە کووردا ئینکار دەکەن هەر سێ پارتی دژی مەپێژ ئەک پارتیژی باوایەکی تەکوز پاقش تشتێکی پرۆژەیەکیش بۆ کووردا داناینەوەرتێ کورد مەسەلا تشتێکی بێژمە گوتکی جەهپا کوردی سپی بەشیکتاش باقرکوێی چانقەیە ئەنقەرە يعني عجبا قالوا أبيك وراد أنا أم صديق صد زانك وقالوا كينا بتشاوينا ما بتشاوي خم إنسان ناس دكم بس سيم هاس بيواجهوا تعقيب جدكم لأنقرة قالك كردي وشارتي جي هنا قالك إنسان وان ترك دزانن هر كسكي برينا كويد جهة كويدة هيا مثلا أما بيجانا وقتها أم بتشوفون بيشي ما تشيل مرة تقول تنزاني تقول فلان كسي هان تقول هنا الصليبي وان بن تشنجي واندنا طبي وقتها قلا صليبيتكم يعني خاتش نقول يعني أزبيجم از دج خريستيانكم يعني نفرت جوادكم حرمتهم جواره هم مسلمان نيمه مثلا من سر يعني herkes ki tişteki wan veşarti he îro Tirkiye tikes ne duri milleteki hinek mala xwe de dizî Çerkezî daxivin hinek Arnavudî daxivin hinek bi Slavî daxivin hinek bi Gurcikî daxivin zimanê Gurcikî daxivin îro dûr de wana hemûya hildibijêrê hinek jî Türkmenin didmezin Kurd nüfusa yekemîn li Tirkiye ev iddia min e يعني بسالي خد حمية شافدو هل بجاري كرد يكمين كرد بجاري وقت بيجي غرور يعني غرور تشتك دمارك شيبو يعني بيل دمارك هاتكرن او كرد وشارتي وزنجين كسجي نزان سوسيتنا مثلا بري امج محمد علي اربيل قلت فيت علي قلت كرده مثلا مثال سو اربيل كرده يا بلغي ايوانجي برينا كواها هستكي وشارتي هي از ویژه تصویر دکم پیش ترام ایرو درکتی هولی ایرو درکتی هولی لی افجی هبو طبعا کی CHP MHP جوان هلبجی روان دو خسرن کیش بو اردوغان ام ببیشن yani AK Parti iktidarı bikevi yani ji behtir ji nejbu ve ki rasti mesela gele kes didin ve had gotin xoziya hada baraj derbas bike AK Parti ji 208 vekili bistidi yani iktidarı dizisi bir bla bimini gele ka افجی got hatta o qasıcı kezi tahmin netkir مثلا اصل mesela Erdoğan projeye serokati derkıstı bu ya. Gelek fikir guman hebu. Yani serkeftina HDP ne bitene merevdikare iro bir şart u mercin iro gire bir de o beje ya binerin Aydın Doğan hatta doji jibo Ahmet Kaya çıgot riyet manşet afada. O beri manşet o senevi senüriyeti da jibo kurda. Jibo rexsine, jibo siyaseta kurda, çi dahat gotin, manşetin çava dahatın. Ya elbet, ev jir gora berjavun diye xodmeşin, duxazın ne giri dayı ve serkeftina, tabii ki. Anji iro rexsina paralel, destekli de doççu bu peki, yani do Fethullah Gülen jibo kurda, Bediüzzaman Said Kurdi kurd bu, jibo ku kurd bu net şu mesela ziyareta Said Kurdi, çünkü xoj dugot yani. Serkeftina HDP ne giri dayı? Ne giri van şey o gotin, çünkü Erdoğan Binge hedin heya. Tabii. O binge pür mühime ama tabii çeşitli kan lezede bakın. Mesela Sahadin Demirtaş biraz tiji yani mesela çapemenici evkir. Awal ki serkefti yani argümanı xo. Hatta gele kesan juhat got. Ya xazi hanek ev kesedin mesela az navana bejim de yeki geleki daha da pede Kevin. Adani akhvi medeme javidi teger ev demer seci diba akhviya. İnsan ki nafsereji. Emri yüzedeji hada pede. Şaredari bajarakiye. Şaredara. Ya işte pır klasikti got. Yani gelek insanı ku HDP vaktiya bun beri evji mişopandın. İnsanı ku diji siyaseta ve dert ketinci. İro hatta haftaya mihir raya خدانا هشته ميت على قدر يا وتنيا. Hazara ji ev hena nizam çal hazara. Hazara evji hena yani çıma mesela insan o hat fikrin tutzani mesela bir beşin tul apart am binaya keda apartmana keda pek vedijin. Am beşin penci mal tededici. Am hel o ke xo hel dibjerin. İdare kere xo yani berevberi xo hel dibjerin. Tabi aidat xo peri ma ev ma idare biki. İcer am beşin denav mada am beşin am penci malin بيست مال هنا حضور وان تون ام جوار حضور ناهيلن يعني دجمناتي جهه ركابات جهه لما حضور ايش بيست كسرانين بينجي ابارتماني مال بينجي مالي ده سيحه بجيب ام زيدنا ام سيحه بزيدنا يعني حاشا حضور اسكار ميناك كبيج ميناك كبلكي بشكي اوكا بيجي دكس بهفر درت كفن الريونجي ماستي وان هاف بارا ماستي وان هاف بارا دمشن نسا قونا غوان شي دبي رودرين جيكي ماستي خدار دخن داتينن یک جه اوکا خو وش اخی ترکیه خو یعنی ترکیه خو اوکی درد خی شکر هورد ام بیج توس شکر درد خی عالی خدا شکر و صادقه جر
havalı vücut bine ya beje şeker jih demek beri per kıymet bu ya. Yani şekerin abi yani. Ya Şam şekere. Halbuki şeker yok zarara. İcar درد خياط بهناك جيب آلية مدى بك يعني بشكل جيب طعمها دفي من خوش به زماني من خوش به او بيجينا ولا ازنادم فلان ايش اخي او جي ادي درد تشتكي درد خي مثلا بيجي فوا مثال ام ناخذ عني مناوي بيجي التربيه القرى وش انا زندي او جي تشتكي درد خي بيجيب آلية يا تشد كيف فلان يا بيشتري شيء تبغى آلية خذ الشكر دكي جيب آلية خذ معديه هيك خرابا بيجي بلا تشتكي توز بلا خليبه يعني بس اجيب آلية خذتكم يعني مثلا من سيرفيات دماكو دا ابارتمانا كده بينجي حبيجي بيسحب جي حضورها والنبي لازم اقولكو ادارتك ام بيجن بينجي كل نعمتنا نعمت بينجي نعمتنا يا السيحه بيجبو هركسي بلاف بكي السيحه بيجي بلا بيسحب جي يجبو حوالي خو او بكي هر معني ذا بيجي انما مثلا معديه مثلا ما فو ازاديتكم يعني زاغو تشتيدن يعني مثلا اقتدار دماغ الحسابي مثلا الشبكه ده هر شيء تقول هري اما مثلا بيجي قال لك سمينا مجي يعني قال لك ساجي حتى 2008 نيجي اك بارتي قال لك تولير كريا حتى رخ نجي هاتنا كرن يا نافجي برن مثلا حسن جمال بقري قال لك هسه يا مثلا هون امروها شو ما قالوا بيش يعني حيراني امبيشن اك بارتي يبون حيراني رجب طيب اردوغان سيسال بريجا سيسال نانا سيسال يعني هيك كنت ممكن مثلا ببير بخم يعني سيسال بريجا حسن جمال كدر يبو يعني دناف دربجيان ده و انسان كده راسته از بحثات تشتكي دندكم از بيجم كي دماكو انسان ديوان نه حسن شو ما يعني تمام نه جنگیز چان تمام نافانا بيجن اما وها كده بدنا دماكو انسان پشتگیریه بدنا سیاستکی از بيجم كي نتنج بو برجوانديه خويا دبيكو وان بوليتيكا باش تبينن دما او بوليتيكا وري گوهرتن جيجا پشتا خو بدني ده yani ez bejim asıl siyaset berjevendiye yani Hasan Cemal sisal bereli kuderi bu jboçul kuderi bu desal bereli kuderi bu irol kuderi ama demek o insan farkına bakın ya yani insan tane guhertin çuma yani çuma la Hasan Cemal gava kudnerin ya ev insana ki yani ne harabe yani demokratte o rastiya ve raste yani harabiya Hasan Cemal katune yani dedim ben o hali ne niralik tüm insan ya tabii او تشتش بيجي سوبجكتيف مو نزانن عيني نزان دنافرو كوان شوا انسان شوان ليه از وهاد بيجم دماكو بوليتيكاي باش هب انسان بيشتغل يدني ده اگر بوليتيكا ورنا غوهرتن انسان دبي قراي خوش بو راست سياسه مثلا هذا ما خلصنا كده يعني هذا او كسي قراي خدانا هذا بي هم يه البجيري دائمي هم جيكو امانت داني ده yani ne tapo kirina şuma em bibêjin AK Parti ev qas tiştê mezin çêkirin rê çêkirin qistaxane nexweşxane çêkirin em bêjin balafirgel her derê çêkirin di problema Kurdî jî gelek pêvajo çêbûne tiştê erênî pekî çima ev qas çêkirin rayê wê hinek da dikevin dema tiştê dema ku hilbijêr dibînin belê pîvan îro millete li gor min li gor qenaeta min yani însanê dinê nîne an jî ew însanên ku دول الجيك دني بون يرو الجيك دني ناس دبكو الجيك دني بن نه ملت مساج كده مساج كده يعني از بيجم كي هذا بيج از بيجم دماكو سياستك تشوت بمشينن قفادم او شهرداش بوي مقول ها ايديولوجي از ايديولوجيا خلت تبينم لازم قانديل ايديولوجيا اخو راست بكي لغورا بيفان الدنيا يكو از تشتغل از اختار زوارخ نار بيجم جبر قدام كنا از كنت بيجم ادخوازم مقصدا من اذر راستي تشبه gerek az اموي بيجم لكن الراستي ببديتن demokrasi goxurt bu demokratik buna siyaseta kurda ku çe bu avqat şi parti ku dibejin em kurda temsil dikin desti wan xurt be meveye kedit ya elbet meveye kedit yani de sal bere zamanı siyaseta kurdi çi bu o iroçiye binerin çava xurt bu yani دلنا نعرف لا إنسان روشنبير نا أمسر جورا بيفان روشنبيريت بيفن أم نكارن أفقص بس أم بيجن أم مجبور رخنا بكن ديه كرخنا اللي نبي خرابي اللي تشيد بي جرا كاس رخنا نترسي أم قلبت كن هذا بخلاص نكر مثلا أم بيجن مناك كهاد بيجن كي فلان كاس بيت كيف سري جوفان ده بيشي بر خوش دليزي يعني جوفان ده خوش دقارينه هركس ليدنا ريت شاب راب شابك يتدي جوجارك يجاج نش كيفا تدا اوكبو بشكي صار خوفت شون دبيجن سري بوز شد بيجن يعني سري لي مازن بو يجا خراكر جوفنت لازم اف جوفنت خوشك بمشي راست يعني درد ما نا فلان كاس خرابه فلان كاس باشا ام مش فدر باس بونا يا سيسيا تشتكي دن بيش يلو صلاح الدين دمرتاش çizgiye كلها كي باش اني خبطك باش اني انسان جي حزدك افكدك
Demek ki hına Kurdcu rahna jidkin dibêjin ki Kurdîtî ji îdeolojîkawî kêm bûya. Yani ez aliyê meşandina wî ya siyasetê dibêjim, îmaja wî, xîtabeta wî ez ava aliya da dibêjim. Yani ji bo Tirkiye jî em bêjin qazenceke. Yani herkes dibêje, insanê ji vatê jî dibêjin. Me bi guhê xwe bîstiya, insan dibêjin ki eger serokê CHP bûya belkî CHP mesela bêjin wiha bûya. Hîn pêşteve bûya. Îja ez vê dibêjin. Ha, eger wê siyaseta xwe hîn baştir bikin, layıqê wê bimînin, wan insanê ku dengê xwe danawa ev yek. Ya duwa mesela qand İmralî. Niha sê çar serî çê nabin. Me aynı divê televizyona da du cara gotiye, cara siyaya dibêjim. Muhatap parlamenterê Kurd in. Yani. Öcalan esîr em bêjin girtiye. İrada wî desteserkiriye. Ew jî insanekî Kurd e. Guneh xêr Xwedê zanî. Qanûn zanin. Zaten mahkeme bûye. Kurdên parlamenterê Kurd yek û ser navê Kurdan hereketê dikin em bêjin HDP. Qenaeta min gerek eşkere vê bibêjin. Öcalan girtiye em mafê hemûya diparêzin. Hemû mafeyî diparêzin. İnsanekî me ye em xweyîtiye lê dikin. Fakat irade emin. Yani wiha bêj irada me İmralî. Ji bo çi hûn hatine hilbijartin? Nizanim qandî talimatê bide. Ji îro pêve. Ne goz qîmetê vana nabînim. Yani qandî illahî tiştek nîne fila. Ne işê min e jî zaten. Ji Lê, îro pêve tiştek wiha çi nebû? Gerek bu sabî. Gelek senaryo yani tabii divê meriv yani li ser bisekine yani tê gotin ku İmralı îdî hatî tasfiye kirin, bahsa tasfiyek tê kirin yani. Valla Mesela yani AK mi got Parti- ya ez ne pisporê em bêjin ew li kulîneriya min ne duwî hudûdê ku tiştê ew kê. Yani em bêjin teoriyên komplo yani jî gelekî em bêjin polisiye yani ew konservatoriya min tune. tabii senaryo, komplo, gelek çê dibin bi taybetî jî Belê. di pêvajiyek wiha da Belê. piştî heftê Ew hezîranê. belî bibêj xwe. ew belê be. Pirsa dawî em xilas Belê. bikin wextê me qet nema. Ew jî tabii min behsa komploya kir lê belê ihtimala yani koalisyon ji evet. bir şunda ve çi bibe. Yani qenaeta we çi ye? Koalisyonekî çi bibe baştir e koalisyonekî çi bibe kîjan partî wê divê koalisyonê de cî bigirin. Tabii niha rengê xwe yê rast nîşan nadin partiyên ku ketine meclisê parlamentoyê tamam mesaj didin. Lê gava ku xebatên koalisyonê dest pê bikin an jî hikûmet ava kirine wê werin cemhev guftûgo bikin wê niyeta xwe ji hevdûra bêjin wê demê niyeta wan rengê wan wê derkeve hûn çi dibînin pekî? Yani ha beri her tiştî siyaset ji bo rahatkirina civatê ye. Tiştê eborî, siyasî, hukukî her alî de civat rahat bike. Yani evana ideolojiyek, dozek nînekî mesela mirov bêje muqadesat e, nizanim çi. Aslında siyaset resmen eva. Mera vergiyê ji mirova distînê bu vergiya wan xwe jî wan jî idare dike. Xwe idare dike. Yani li vir de bê îdarekirin yani hem welatiyan dersek daye hemû partiyan. Hineka imtihan daye wan. İmtihan mesela bêjin daye wan, hineka ders daye wan. Belê. Ev jî cilvet bêjin ya demokrasiye. Tiştekî normal ji xwe. Ha, di vir de em bibêjin yani hemû partî jî ji xwe nikarin bêjin em ê bê hikûmet bihêlin. Hemû dibêjin em bê hikûmet nahêlin. Tenê daxuyaniya Dewlet Baxçeliya ku lezgîn wê şevê daxelet bû, min jinek milletvekîlî wayê Kevin Pirsî jî yani mi ev çi bû gotin wan jî got xelet ê MHP. Hinek dost moz em wan naz dikin gotin xelet e. Mesela okey. Evet çava çi Bi kurtasî mamoste yani 2 deqe me maye. Tamam bu kurdasi waha. Yani gora qenaeta min HDP ji derve ve Wê destekli AK Parti. bide AK Partiye dilê her duwa jî heye. Ez sok texmîn dikim. Qenaeta we yani. Qenaeta min ew dilê wan heye lê piçekî xeter hene. Di vir de jî tabii ki İmralî çi dibêje, Kandîl çi dibêje. Tabii fikra wa jî mühim e. Serokkomer Erdoğan çi dibêje ew Ew jî aliyedin tabii ki o pir mühim e. Ew jî pir mühim e yani lê heger ew qebûl bikin ez dibêjim. Çünkü ew ê hikûmetê pêşî. ev ihtimal İdare nêze. Ez wê zede dibînim ya duya mesela her du jî pardon girseya yani rayedarên HDP dengê emanet problemek durde. Ew ne çawa hal bikin. Çi izahat û şirove bikin ez wê ne başin zaten. Gelek spas Hasan Kaya ji bo hatina we sohbetek hoş bû. Gelek spas. dikim.